оғозёбии мавсими тамринии қайиқронон дар мавсими гармо манзараҳои обии мамлакат ранги дигар мегиранд. қайиқронӣ намуди варзиши олимпӣ аст ки дар кишвари мо дӯстдорони зиёд пайдо намудаву ҳамзамон таърихи пурифтихореро ҳам дорост. Гуфтан ба маврид аст ки аввалин иштирокчии бозиҳои олимпӣ аз тоҷикистон маҳз намояндаи ин навъи варзиш буда қайиқрони дастон Иброҳим Ҳасанов дар масири фаъолияти варзишии хеш унвони қаҳрамонии ҷаҳони Аврупоро ба даст оварда дар сартосари иттиҳоди шӯравӣ дар баробараш рақиб надошт. аз қаҳрамониҳои беҳамтои Иброҳим Ҳасанов то даврони Шаҳриёр Даминов навъи варзиши қайиқронӣ дар байдарка ва каноэ марҳилаи рушди навини хешро тай намудаву ҷоизагирии варзишгарони меҳам бошад дар радифи дигар навидҳои муҳим дар сархати расонаҳои хабарӣ фазои иттилоотии кишвар мебошад. ҳар вақте ки мисол тариқи барномаҳои телевизионӣ намудҳои варзиши қайиқрониро нишон медиҳанд, ба мо дар тамос мешаванд ва мустақилона меоянд падару модарон ки ба ин намуди варзиш мисол чӣ хел ба қайд гирифта мешавад. мо ба ӯ мисол тавсияҳои худро медиҳем, мисол аз назари мутахассисон фарзандҳои онҳоро мегзаронем дар ҳолати ҷавобгӯ будан ба талаботҳои варзишӣ ба гурӯҳҳои варзишӣ қабул менамоем. мо дар оянда кӯшиш мекунем ки дар баробари тавассути мавҷ ба шунаванда расондани хабарҳои варзишӣ аз корнамоию дастоварди варзишгарони тоҷик ки инъикоси мо сабаб мешавад барои рушди ҳамин соҳа, яъне дигар варзишгароне ки нав қадам монда истоданд, онҳо хабарҳоро шунида хонданд аз сомонаҳои мо, яъне рӯҳбаланд мешавад. вақте мо дар бораи корнамоии як варзишгар гап мезанем, як нафари дигар аллакай рӯҳбаланд мешавад ва шояд бештар талош мекунад ки дастовард биоварад ва дар бораи ӯ ҳам гап занад. дастоварду ҷоизаҳои варзишгарон аслан маҳсули чунин тамринҳои пуршавқу пайвастагӣ буда қайиқронони касбии кишвар низ бо оғоз гардидани мавсими асосии тамринӣ ва аз миён бардоштани маҳдудиятҳои пандемиявӣ ба таври ҳамарӯза баҳри омодагӣ ба мусобиқаҳои дар пеш истода дар ҳавзи ҷавонони шаҳри Душанбе ба тамринҳо машғуланд. моҳи сентябри соли ҷорӣ дар давлати Маҷористон чемпионати ҷаҳон оид ба қайиқронӣ баргузор мегардад ки барои сафарбар намудани варзишгарони дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба қайиқронӣ кумита ҳама чораҳои заруриро андешида истодааст. бояд дар моҳи март дар шаҳри Паттайи давлати Таиланд чемпионати Осиё ва ҳамзамон барои гирифтани роҳхат ба бозиҳои олимпӣ буд. Сабаб шуд ин COVID-19 ки мусобиқаи моро ба соли 2021 монданд. дар ин ҷо омодагии дастаи мунтахаб барои иштирок намудан дар ин мусобиқа дар чемпионати Осиё хуб буд. ҳама дар қайиқ як нафар, ду нафар, чор нафар ҳама омодагии ҷиддӣ дидагӣ буданд. то имрӯз ба 4 гурӯҳ омада растанд ки дар ин 4 гурӯҳ зиёда аз 30 нафар варзишгарон тамрин мекунанд ки 8 нафари онҳо устодии дараҷаи варзиши байналмилалиро доранд. андешидани чораҳои зарурӣ барои иштироки варзишгарон дар сабқатҳои бурунмарзӣ ҳарчанд ки ҷиҳатҳои молиявиро фаро гиранд, вале бидуни роҳандозии тамрину омодагоҳи дучанд бо рӯҳияи комил ба дастоварду пирӯзиҳо нигаристан мушкил аст. аз чунин омодагоҳи имрӯза кафили натиҷаи назараст хоҳанд буд, чизеро ки ҳамагон соли кор мушоҳида намуданд. албатта агар ба натиҷаҳои соли 2019 назар афканем, то ба вуҷуд омадани вазъи эпидемиологӣ дар ҷаҳон, варзишгарони мо аз ҷумла Даминов Шаҳриёр, Набиев Зоҳирҷон, Нурмуҳаммади Тоҳирӣ якчанд натиҷаҳои баланди варзишиён дар арсаи байналмилалӣ соҳиб гардиданд. аз ҷумла Даминов Шаҳриёр дар ҷоми ҷаҳон ки дар Ҳиндустон гузашт, ғолиби ҷоми ҷаҳон гардид, соҳиби медали тило гардид. инчунин варзишгарони мо Набиев Зоҳирҷон ва Нурмуҳаммади Тоҳирӣ соҳиби медалҳои биринҷӣ гардиданд ки ин ҳам имконияти онҳоро ҷиҳати ба даст овардани роҳхати бозиҳои олимпии Токио боз ҳам зиёдтар мегардонад.
با دست آوردن راحت بازوی المپی البته که از نیت و مقصدهای هر ورزشگری کسبی به حساب رفته، نخستین پیروهای کسبی را باشند ورزشگران محض به خاطر عملی کنی مقصدهای المپی در پیش میمانند. اولین قدم‌های هر نفری که به ورزش قایقرانی مشغول می‌شود محض از چنین تالارهای مخصوصی تمرینی برای قایقران‌ها تجهیز آنیده شده شروع گردیده، محض در همین جا مربیان شاگردان نو را وارد جهان پراسرار این نوع ورزش می‌کنند. برای نخستین بار با قایق روی آب برآمدن باشد کدام قاعده ها را دانستن ضرور است. استاد ورزشی درجه بین المللی و یکی از قایقرانان موفق کشور نور محمد طاهری در علایدگی نشان می‌دهد. آزاد باید نه کم از 200-300 متر شنا کنم، بعد از آن ما زینه به زینه میگذاریم. بعد از شنا را آموختن هم در یک جایی هم شناوری و هم طرز درستی داشتن هم بیلی قایق موازینه در خشکی با ما در لب آب کار میکنیم. بعد از آن در قایق شنونده و مشق‌ها شروع میکنیم. از رفت تمرین های ورزشگران در حوض جوانان همچنین گروهی معین کودکان را نیز مشاهده نمودیم که با مرام مشغول تمرین ها بوده از انتخاب چنین کسب کردنشان با افتخار میگفتند. من آرزو دارم که در آینده با جاهای نمایان روم، در مسابقه بین المللی شرکت کنم و جای نمایان گیرم. طولی 2 سال می شود که به این نوع ورزش قایقرانی مشغولم. من میخواستم که من قایقران جمهوری تاجیکستان شوم و با آرزویم عملی گشت. من در آینده میخواهم که با مسابقه های گوناگون اون رفته سزاوار جای نمایان گردم. گرویدن چهره‌های نوین به این نوع ورزش از رکن‌های اصلی رشد ساحه را نشان داده. این مورد مسئولین ساحه در این باره چنین گفتند. از هم اساس اول خواهش خود کودک گرفته می شود، بعد با مصلحت پدر و مادر اینو حتمی هستند. بسیارتر در ما برای از خود نمودن شناوری میان. بسیارها بعد از آن که میبینند در قایق میشینند، بعد در باره گذشته قایقران ها ما سخن میکنیم، درباره‌شون میفهمونیم که قایق چی فایده داره، برای چی، برای سلامتی، برای همه چی. بعد از آنها هوس پیدا کرده با این رشته ورزش مشغول میشن. ما در تابستان مثلا در فصل همین تابستان که تحصیلی مکتبی میشود، در 3 ماه قریب تا 100-150 نفر ورزشگر نوروز جمع میشن، شناوری را از خود میکنن، قایق رو در قایق میشنن، همچون لگرباری میشود. نسبتاً طلبات زیاد بود که ما در مؤسسه ما که گروه های مکملگردانی مهارت ورزشی و مکملگردانی مهارت عالی ورزشی هستند، گروهی مشقی ورزشی یعنی کودکان نورسان را کشیدیم که در آن زیاده از 12 کودکان و نورسان مهارت ورزشی خود را صیقل داده ایستادند، یعنی که زمینه به گروه های بالایی. هرچند کودکان هنوز برای راه گرفتن با مسابقه‌های داخلی آرزو در دل می‌پرورند، ولی نفران دیگر باشند در این جاده نقشه‌های کلاً دیگر دارند. در این نمود من استاد ورزش درجه بین المللی هستم. 12 سال قبل که من از اینجا گذر میکردم و ما در نزدیکی همینجا زندگی میکنیم. در اینجا
устодони ман ва дигар одамое ки дар ин ҷо пештар машқ меварзиданд, ман онҳоро дида завқи зиёд пайдо кардам. абдумаҷид ки тӯли 12 сол инҷониб ба қайиқронӣ ба таври пайвастагӣ машғул асту дар сабқатҳои дохилӣ ҳам ҷоизаҳои назаррасро дорост, аз нақшаҳои ояндасози худ мегӯяд. орзуи ҳар як варзишгаре ки касбӣ аст, ӯ орзуи аввалин дараҷаи ӯ ба бозиҳои олимпӣ сафар кардан аст. матлуба раҳматова бошад яке аз он 2 нафар иштирокчии тамринҳо аз миёни бонувон буд ки аз интихоби нави варзиши қайиқронӣ карданаш сири дил баровард. من اولین بار در ناحیه مومین‌آباد مشق تمرین نکردم در نزد استاد محسودینوف رجبعلی. از وقتی که به لب آب انبار رفته شاگردای معلم را دیده در آنجا مشق میکردن، هوس میومد منده. بعد با استاد مراجعت کردم و گفتم که من میخواهم با این نمود قایقرانی مشق تمرین نمایم. محض با همین خواهشی مشغولوی به قایقرانی را مطلوبه به طور جدی انتخاب نموده وقتی صحبت با ما از بزرگترین دستاوردش در سبقت‌های داخلی هم سخن کرد. سال گذشته سال 2019 چمپیونات جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در همین آب انبار در مسافه های 1200 و 500 با همراهی خواهرم در قایق 2 نفره جای اول را اشغال کردیم. ولی نوابسته از برگزاری چنین مسابقه‌های داخلی و رشد این نوع ورزش مشکل اصلی در آن است که شماره بانو ورزشگران را ما کم می‌دیدیم. بودن تا 10-12 نفر بانو دختر بود تا اول سال بود و کووید 19 که شد این بعد از این حوزه متاسفانه دختران کم شدن. سفرور کردن ورزشگران به مسابقه‌های بین‌المللی که البته یکی از مسائل مهم در دل خانواده ورزش به حساب می‌رود، اینجا وضع علاهیده خود را دارد. مسلم است که دل خانواده ورزش گروی سلامتی و عامل سالمی انسانیت به حساب رفته مشغول شدن به قایقرانی باشد با ارگانیسم انسان منفعت‌های علاهیده خود را دارد. دل و هم رگ‌های خونگرد است. یکی از زیادتر جهت‌های مثبت این ورزش این معتدل نگاه داشتن فشار خون، یعنی از هر گونه بیماری‌های ایشمیکی امی نگاه داشتن این ورزشگران باز یعنی که از طرف دیگر گوییم این مستحکم نمودن بغم و بند اندام‌های بالا می باشد. سهراب رستم در هدف نامور کردن منفعت‌های شغل قایقرانی با ارگانیسم انسان همچنین از توصیه‌های کسبی خویش را برای ورزشگران قایقران ارزانی داشت. پیش از آن که ورزشگر یعنی روی خودش انتخاب میکند باید حتمی از معاینه گویم دکتر قلبشناس گذارد. یگان نمود بیماری دل چی بیماری مادرزادی و یا چی بیماری پیدا شده دل در دوام حیات نداشته باشد. بعد ما اجازت میتیم برای گویم مشغول شدن به این نمودی ورزش. توصیه دیگر که در وقتی گویم این یک نمودی ورزش می باشد که فقط نشسته فقط اندام بالا کار میکند. بعد از انجام رساندن این مشغولیت باید به پیاده‌گردی بسیارتر مشغول شود. گویم در یک شبانه روز 5-6 کیلومتر پیاده باید گردد. این نمودی ورزشگران باید به پیاده‌گردی بسیارتر و استعمال خوراک‌های سرغذا.
با امید عملی کنی نیت و آرمان‌های نیکی ورزشی و فتح فرازهای پرشرف، مسئولین نوی ورزش قایقرانی، مربیان، خودی ورزشگران و مسئولین نهادهای ورزشی هم بهر رشد ساحه و نائل‌شوی به نتیجه‌های نظررس مقصد و مرام‌های آینده‌ساز را در پیش گذاشتند. дар асоси нақшаи кории кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар моҳи август соли ҷорӣ баргузории машқҳои дастаҷамӣ ба нақша гирифта шудааст ва баъд аз баргузории машқҳои дастаҷамӣ варзишгарони дастаи мунтахаб ба чемпионати ҷаҳон оид ба қайқронӣ ки дар маҷористон баргузор мегардад аз ҳисоби маблағҳои кумита сафарбар хоҳад шуд. дар оянда дар ин намуди варзиш мехоҳем ки сафи духтарон бисёр шавад ва духтарон бисёр машқу тамрин кунанд. сол мо низ дар нақша доштем ки дар чемпионати осиё ки бояд доир мегашт барои гирифтани роҳхат ба бозиҳои олимпӣ, вале аз сабабҳое ки на танҳо дар тоҷикистон балки дар тамоми дунё, дар тамоми ҷаҳон COVID-19 сабаб шуд, натавонистем ба бозиҳои ба чемпионати осиё рафта дар он ҷо роҳхат гирем, вале дар соли 2021 инҳо пешбинӣ шудаанд. خیلی اساسی ما در این سال این است که در این کووید 19 با وجود آمد این کووید 19 پاندمی و بسیار ورزشگران ما از حساب این کووید 19 با مشق و تمرین های خود نمی آیند و ما آهسته آهسته زینه به زینه می خواهیم که با همه را جلب کنیم به این نمود و صفحه ورزشگران را زیاد کنیم.